Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa syiralun yang bahagia manduk. Sehat ke bila Allah. Kiban puna kabar berita yang kena tumai informasi li urang drone perkara mengenai baru 17 Agustus. Pekeh ramai ante-ante pangtibang dan bijih-bijih pengkhianat yang ikut serta dalam jak menghormati bendera penjajah HUT RI ke-75 yang dikena pesesat bangsa Aceh selama damai MOU. Kemungkinan ramai pengkhianat yang dalam partai PA yang jak hormat merah putih. Tapi hana diupload bak media ataupun hana dikabarkan bak berita. Terdepu perkaranya. Jadi pakoncang kelak tat asai-asai dalam PA. Leh dipebut-but, hai dipertanggungjawab. Leh dibi harapan ke bangsa Aceh, hana dilaksanakan. Leh dimejanji dengan bangsa Aceh lon, lagi pukoi mai hantam pernah ditepati. Nyo yang boleh terbahas hoka si Imran Pasir Mata Saruk, pancuri kameng dia lu putuh. Hoka pancuri kameng si Imran Pasir Mata Saruk yang cukup tat diranggung-ranggung ke perkara bendera BB Budi tanggal 15. Nyo hai bui, hai thea. Hai bijih pengkhianat. Meran Mata Saruk. Yang nagangiang. Kaplat PA kedua ke kiban ka Maharam Jedah ka di Pegahaba ka sesat. Nagangiang. Kadiak pegah perkara pembawa wahyu ke aparat keamanan. Nan nyan na nyata Meran Mata Saruk pancuri kameng. Pancuri kameng nguna pawi ho ke athe palih. Puhana pengling ngon thewa kijang inufa kayak cu kameng. Bak perbatasan Jalan Putuh Binjai Nisam nyan nguna pawi ho ke pawi. Sang hana peng ngonjak sewa motor kijang inufa. Maka kapertahankan kapertahankan PA nyancuk rasa kehantek PKI palih ke bijih gayo katumuduh wabusi berangkapu wajud macam-macam kahinalun, macam-macam ka fitnah lun, macam-macam ka dusta lun hai bijih palih ke lah bijih gayo bijih PLT yang tabanci yang tabambi yang naganging Haram Jedah 15 Agustus pengkhianat di heli bah plung pakon ni puplung athe nyan dua boh athe ngon bui pakon PAI pesawat peci bak pegah haba pukoi mag pegah laksanakan butir-butir damai MOU butir pukoi ma ke ciata ka pertahankan NKRI nyan kenyan hai cedera mutuah neu menyo bijih pengkhianat nyan timuran Mata Saruk nyan menyo merumpok nang gedham ayu gedih anu bajung nyan papa merumpok nang gedham ayu gedih tapi jih saboh masa akan dipoh lun yakin karena apa yang kalau dilafazkan li anu bajung nyan 7 buah keturunan bangsa Aceh yang na di Malaysia 7 buah keturunan anak bajung. Kayaknya demi bak dipekong kanot buma adih, demi bak jemut dipajuh tulung bangke yang dipo sabi rumah mai dijuk kinong li Imran Pasir nyan naku darah kapah. Yang jino athenyan nino kamita simpati. Yang untuk jak bak anu darah syuhada bak urung si mak mak urung syuhada jak minta simpati yang si Mata Saruk palihan. Yang minta simpati cedera mutuah. Yang yang merumpok Imran Pasir bungkuh juga di anak bajung yang athe pekong PA yan. Nanenging cedera mutuah nyata pengkhianat memang hana malay ya. Bijih pengkhianat memang hana malay seperti ante Yahudinya. Alih bijih senogronyo sang cot senogronyo sang rame ka di Aceh yang pekong partai PA anu bajung
Purti pekong pengkhianat. Kelupakan darah syuhada hai antek PA. Antek PNA saban citnya. Aduh nama yang pekong sarung kaki penjajah yang kapajuh fi Bak Malik Mahmud ataupun Bak RI kan. Saban manduman. Purti pelikut perjuangan indah tuke ya. Pak ma yang ti Malik anak bajung kafe laknat tilahnya kerja gulung gede. Menansit kepada tengku ulama, ustaz yang kalau gebi sokongan, yang kalau mendampingi mualim, pakon hanalomna solusi ke perkara si mualim yang kamu musyrik di pegah ba. Pegalak nuniu serapa drone hubak lon. Pakon cangklak tat ke perkara anak miat yang temu Kristen tidro yang karu sabuh nanggro. Yang ketua PA antek Yahudi yang diangke oleh Purti Fir'un yang dia pegah Umar bin Khattab. Kaji jak pucap gedih mualim. Yang mualim haram jadah yang ka musyrik yang berjeng yang. Pakon hana mestidro solusi pih dari ulama. Mestidro pih hana tanggapan dari tengku ke perkara yang ka musyrik perkataan yang dipegah ke aparat pembawa wahyu. Wahyu dari si Malik Mahmud. Yang kenyan wahyu dari si Malik Mahmud untuk dia lindung drodi. Yang kenyan wahyu ke aparat. Wahyu diterima dari Malik Mahmud. Yang kenyan wahyu pukoi mai. Dia pegah mamai ka nyata ka musyrik. Nyata-nyata ka kaduh kezaliman bijih-bijih pengkhianat tapi bangsa Aceh lon hana sadar lom. Pajancit bangsa Aceh lon sadar. Pu galak bijih hana mene yang dipimpin nangron. Pu galak yang si Malik Mahmud yang hana jelas pane bijih yang biak yang hana tatne. Hana tatne bijih kadang cicot kadang bijih senogronyo. Yang menyokon cuco icot. Yang di Malik Mahmud menansit Sim Zakir manaf manjin. Jin tenedun. Yang jin tenedun berusaha dua yang nanti Malik Mahmud dipuplung kan. Payapui heli. Mampu urung drone. Sedralun yang bahagia. Yang lun kasih yang lun sayang. Pung medal lagi yang tapi sedam tuah. Pung medal lagi yang tapi. Kon kelun yang lun pegahnya. Kibal lun trimong cacian, kibal lun trimong hinaan, kibal lun trimong fitnah. Dari antek-antek bijih-bijih keturunan PKI itu. Kibal lun bila demi urung drone, demi kebangsa ku, demi keagama. Tapi kenyataan urung drone, tengku-tengku yang kazalim, ulama-ulama su, yang ka betul-betul membingungkan umat, tapi urung drone mantong nabila. Kenyataan yang ka gebila Allah, pukeh, gepedali teh ulama yang kazalim, kepedali, kepenyata oleh Allah. Tapi urung drone hana sadar. Nyamban ka diperusak, nyamban ka dipahancur agama Allah, nyamban ka dipereloh akidah. Ada-ada katanya urung drone hana sadar. Yang kalau mentong 17 Agustus berusaha, ka dipeik sepanduk dengan cap lambang palang salib. Kanya. Yang bak punan bak terminal bas Luk Semawe. Leh, kong ka dikibarkan bacut. Memang dari tahun 2005 selama lih demi MOU nya masanya ka ditarget. Memang dikena hancur, dikena perli bangsa Aceh dan agama Islam di Aceh. Cinyan dirancang. Cuma sedralun watelung pegah urung drone bengih kelun, nu khianat lun caci maki lun, tapi hana pupusit di lun dengan karena Allah. Apa yang lun pegahnya. Kon bermakna lun jak bar fitnah, lun jak tebar fitnah, lun jak tebar dusta. Kenyataan kalau jino. Kenyataan. Apa ke ada tengku yang payuh proposal. Apa ke ada pemimpin. Ada nama yang bekerja sama dengan pemerintah. Berhalanya yang kau pelikut perjuangan indah tu dalam doa. Yang terbancit lamit. Karena katanya put bawah keturunan tu bangsa Acehnya. Tapi yang put bawah keturunannya yang paling bahaya yang ke lamit. Lamitnya dumpu itu. Ya, bagi contoh awak partai. Yang mandum lamit awaknya.
Bina partai yang partai lamit benduman. Peti pelikut perjuangan indah tu katanya. Jadi pun malu letak lun pegah haba bibak video live sabi-sabi atas sot. Sabi lun ungkapkan demi kebangsa aku, demi keagama bek dele, demi kadua-dua lun karusak ada mudi hadun di yang karusak bek li rusak, bek li hancur dua-dua katanya. Nyan terjaga mentong. Ka katanya rusak adun di bek li dua-dua katanya. Bujut dua-dua katanya tengok. Bujut ke agama-agama yang saleh. Bujut ke bangsa yang taat tengok. Nyan yang pelai katanya. Tuma urun-urun neng hotel lung pegah bunci nek lun hana pupu. Buka jit punya menang. Oh no yang pelai lung sampo terima kasih. Burai tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.